Okomfo Agradaa and then so wasan aba eye apunu esu ebiem na we de ensem ode ba beto abontina busuafo esa wani ensese ye kan ede echo ye hunu na nsen ye ntemo ne ye papa reverend obofo adape church ese wo mu echo wo mu e wo social media eso ene we ba na aba record na we nso aba na ono so aba record a chese ayampia de wo mu efa no ekwa na this time around the we de nye beef no ho enti na oba ye interview a course one kwaku menu entemu ena just wo de ensem bi aba ebebetu edwa just ensem no emu a wo de eba na just Ghana fo wono eba ne se tumi wono wo just oni bi adan ya se mo amobe kai se issues are arising efa sikadro enkwada wo mu kum wo mu yonko empenifo just wo mu kum enkwada ede for money rituals ne wo mu de wo mu kwa abosun ho ne Okomfo eho a enu nti dodo na eka se ehu ebehia se Okomfo no ya ma wo mu kwan ema wo mu en display e wo TV esom ena ebimu so radio eso ebiemu no na no ena chese kwakuma no tunsa ede efre na wo ne twetwe enkomom ede afa ni dwumadi aya na wodi a otu ni din se sika gari edwumadi no obusa no se eyampa se sika gari no ye dwumadi no ekoso ana se eyade wo no na Okomfo a wokotu bible na chese wo otu eye enkofofo echire ma chese sebio wo mo nim nyansa ena wo mo esori a wo mo epepra wo mo ho de wo mo wo ede bre eye wo no se wo mo double of 8 na wo no wonye double money bia na otimi kan to the extent krampo se kwakuma no krampo no se wonim na wo no krampo ye na dwen se wo ba ne che krampo nam se de obetwi no asi adie no na no na madodo na ka se ada bio enti nipa etini aba bonte aba be kan se we de na mpanifo eye ede afa hum ema otimi kan yesi su dia se ade a akoso ewo honhom efemu ede postini esimusen na chese na ni dwumadi a wode postini ntimi nchi no because nipa ne eba no wankobo postini bi amane ese me gba Okomfo bi wana me komala wana me koduzuni bi wonom akwaji eyesi kadro enti ene sankoye amfa ma mutimi chi nipa no nipa na akwakoba amane nkwa de na eba ne sen na se nipa bi dupi na na se Okomfo ni dupi nipa ni ewie dia wotimi ekokoba postini amane ese yembra emmemechi no na chese ebusuafo mu amosori a ananse mu amokọ eya abosom ho edi musika ekogoma wo mu samo double of money omama musika endorso no ene dey Okomfo Agradaa ma yati asese mu madwemu ha nyansa di nyansa muni bi no de wo adwen no wo nyansa na adwen sun nti no ena da ne da wodupi eya enkofo nto ma yati asese wo no de oye big time scammer wo yes scammer kasa wono na konfudwuma na wo die na se konfudwuma na wo ye no odi adwen ena na dwumadi bia wo beye bia na wo so ndidi hu nto no so ne dia wodi edidi eye ehun eno no na ansa na no moma nkotie na no ansam no embra ne ba ye beto aso eti nyama bia enipa bi ye no monti nyama bia ase na bible kan no wo so wokwase abesam na nim fifira prapra ne fie mu asesa de komanya nsani ne wan yes enti bra kwaku afi unya kakra de sika gale no madiwi wo cheka bechu she me kai fe masa Okomfo a wo ye hie ni ye Okomfo a na mbusumu nim nyansa oponse wakotu aduro na besi ho wan kasa Okomfo na kasa no se bibitimi wo mu na ade ya adwuma nyansa ne wo sikaduro no wadwen nya me dika ka jo sikaduro na adwen no na de sikaduro ne den fara tere min sure that maker I'm telling you the facts she say akasa na akasa no de me picture ma wo street munu sala boda so sa ma sala ya da ya ba o ala tere pasa ko back wo susu masama ka police station da wo susu masama ya ka court da na ko adro su na nye ya so ko police station police ni onyo de ho wo ko kokra obi na abusuafo
Okomfo ba Agradaa ne national o mayate ase wo no de adwenkase ye di ebu nipa adwenkase ye di esisi nipa adwen achese ye de ma enkofo ajapade a wo mo ewo ebebedi ne nsam de no de nyame de adom no epa na chese wo mo ba ne nchen no wo mo na enim nyansa wo mo na enya ene wo mo hu de wo mo sika eye ena chese wo mo ayo ma de so wo mo de ba de ne ono so ne de ane so wo beje na wadie na da bio na chese ebusuafo ene ye ka no Bible krampo ma yete asese esum ma no wo mu nim nyansa echen han ma an yes wali a na say ena asofo na edupi nkrofo ena asofo na yese fine asofo binum ensuso eye Okomfo amususu se wo mo nsusu no wo wo tumi a wo mo betimi ama mo eye sika wo mo no wo mo moti a wo mo ko timi kokko fe sika eba enne ba ko ti radio su TV so ka se wono eya adwen na wode enam na se wonsusu ye nipa na nipa na oyonku nipa timi ka che wo se ku obi fa na bra bebebe disika na wonsusu wo ya kan hu se wan kasa no na che se wadwen mu ha se de ye mami o kan na eno na amadodo na ebusa se ede na mpanifo eye de afa hu because mami timi ba bonti bebe kasa ense we ya na che se ade a wa ya ache na wonim se tumi bia eni no wonam kwan bone sum ede edupi eye enkrofo no na che se wo se emra no eni nu edi wo susu se emra no ene eye Agradaa edi ebe ya na because the final statement a wo kasa yentimi ma apostifo enche na che se ono amu no krampo no wo wona apostifo no mu edi eyedumenti bibie ni wono ma ye betimi aya ye betimi ache no edi everyone na so ye makwan ma Okomfo ebe betena ye TV so ye makwan ma Okomfo ebe betena radio so na wo ye advert na wo mo ye advertisement ede ema wo mo edwuma sa me se nipa fa sika embram na se empanifo ye ntimi enye bibia emfa ho ediam na enye wo man ye bu ne sen Nenye oman no ye pese oman no enko na chi anase enko na nim enka ne nanka empre hina obehu se Okomfo eti TV so wojina radio so kasa na ho enna ubenya wo ma na tese bebi wo wurawura na so ene dey eno ma yefo yesi technology enso eno na ekuyen eno na edi yenya eno na ebre yasem abusuafo de ekoi ene de ye mami ne nsem ode ababa beto aye abontin so ede na susu se empanifo enye de enye emfa hu na de susu na beye etimi aboa eye sisi ye beyi wo nyina ede fie TV stations no so ye ma wo mo kwan mo mema ye advert na eno ebeboa ama enkwada ne mmabunu a wo mo ekum mo enkrofom for money rituals no eno betimi abre eye ano ase anam di bibia ye beye no aya nhwe the negative side any the positive side say ye yesa eno ena betimi abre sa nyoma na se anase eye den ye betimi aye ede tu sa nyoma we nyina ase ede free ye mayi wadwinchwa wo ede fa eye Okomfo ba Agradaa nsem wode betu edwa yi no fabra ebebetu edwa e wo tuma GH comment section like the videos na share e wo all the social media platform so ekuya sikapa enimidi dasene ye besan edi ehia ebi makram